Okay, yan show. Yan mo ako live. Ewo GH Live Studios. Ghana's numero uno. Yatna say yade today's edition of sports. I am Bobo sports no Asia when di any ahobra say kwan so na afi won sa account chefa unya we na no pan say ya na boa na de beba ni nyina no ya na ye aha sa nti unya we na eboa na umane man so ekọ nanim kama kama na afi di aka no so abe regional correspondent abe ka ho na bibia e kama nti yatena se e de Kotoko affairs and say Koko board national report ni nyina wa gudie kware so e ba be som ye wia CPO for na aka no ene wo ma aka no so enyanum nyina betena se na regional office for no so aba beto aso dokwan so on this edition ye be ma story Kotoko odibo feature cry ye beto ye be ni nkomo kakra THB and Kotoko hun komo bi le country mineral water and Kotoko hun komo bi anidie wom ana anidie nim it doesn't look good ye de hon sem bro na ye bisa question ba kum yenu miensa bi okay ye be ram brekum na ye di brekum so nkomo bede ko brekum kakra aha na yakwa ko di brekum so nkomo kakra na bibia ye kama yes makonta no ofri bono kato intimitimi ka bono no so kakra eno so ye kakra me di tu dwa ehyemu edema awo goalkeeper Mohammed Camara ono so ye bedi ne ho nkomo na ade we no akwa ya ade bi Mohammed Camara itsi no e de ko eba besi Benjamin Asare nso itsi bi so ese omo ya akọ shata ade ba akubi but ani bi hwe wo mu efri krofufuro bi so Benjamin Asare Mohammed Camara na ye de Solomon Agbesi ato ase 3 goalkeepers ene abo omudin Mohammed Camara Benjamin Asare Solomon Agbesi but age would definitely rule here train me the story bro big story and I dey ba to the mother friend Donzo ye be bona ba so wa ya ade bi a big deal. Now your last story for the day, for this episode, and you say maybe you remember the more stories about. But your last story this episode, and a Shasiano, Sweden and a Germany coach, Sweden coach and a Germany coach, Emuba Kon, Ebetina Babe, Porcupine Warriors head coach, all things being equal. Maybe break his story down. Eddie amount na fi bibia atimi akoso ha GH live Ghana's numero uno yara se waji atum ablon sem ne de yawie ho enti ablo brother person ni edi nkomo but ya be twan na ebrasem no oye willing na anase akwanya baye ha na yede na ayo na bibia atimi akoso wano live ewo GH live studios Ghana's numero uno okay yanko straight to the point na yemfa nsamba ni nyina no and to ja and fama Sante Kotoko training to ja kama all preparation yeah e dia kwa kwhia brekum Chelsea ni nyina no to ja nkonim die kwan so but e shan sam na se dia mawa nyame dia do weekend the round of 18 ya Sante Kotoko any brekum Chelsea and ebo so as other teams ni nyina so ejina kono a omo so e de betata so a enye for dia Hearts folk womom any Ho United ebebo a and also a game ebetoja over the weekend enti second round no and asha se no hanom ene yebokọ yanim kakra obehu se nei other teams na sha na omo twabidi anti twabidi store na afedi odayie no ode de aka fobas ene petrol to ene ade enti Kotoko ye pese a G League ni dia ye wotam eswa ese yire yetam ye papa na ye hwe yenkunim die kwan se no enchemo edi tuja ama inatiefo na brekum Chelsea aye big training ahodo na say game omne Kotoko obegboyi no 2 training session and amoye inside brekum Chelsea camp no 2 training session and omo ahead of Kotoko game no na reporter yensa kan afri brekum aye nua ba kon to anim and say it look more likely say enei bobo ko brekum Chelsea womo the games 1 2 3 4 I'm a coach I friend said opanyin Samuel Boadu say wantimi ampagya na homene so a womo ebe won nkonsa
we air reporter minyan sentreni ba ko a obesi e obrekum potamu ho e de air to yanim na otwaso ekyeremu se games ete se Kotoko ne Chelsea no womo expect humiliation said ye enei bechemfo bagye ye ne bi no womo epese se lose kra enye kind of close kakra but there is more room so Samuel Boadu so ABB editia Sante Kotoko brekum Chelsea ewie Kotoko game na womba tena fie ene swedro or blast for abo aka aba hotel eba be hunehuna womo ene Chelsea na bebo womo wie or blast game na woman Baseke Holy Stars baba we nyina se no abetena fie ne Lions abo enti coach Samuel Boadu so wonte dia Kotoko show wi a dia kan nyina yere ho na bibia enkoso ye wie Kotoko dia na dia kan dia fan serious pa enam say Kotoko ye dia bre yes them person be drop points it me come my team but dia makote and say 5 games yi nyina no wanya good results e wo ma empanyfo ebeja okwan kakra no ye nkoma matie as to say ye free mu betodwa no e branding krabia and a betre e ho no mo enti yanko anim Asante Kotoko ne brekum Chelsea head to head way back 12 game Kotoko any brekum Chelsea free say o mobile league game no o mobile be shiamo this is the 12th game upcoming air back you want dinka by 11 previously Eddie Echem ama bibia koso 11 games Kotoko any brekum Chelsea abono wohwemu ne ne de kan akọ ene se Asante Kotoko boku no ayere no ho awini num ena Chelsea awini miensa ena draw miensa e de apiemu na afil league mu no a 17 games ayabono Kotoko etoso mako miensa Chelsea toso dunso 17th ena afil league no Chelsea awini mako 5 Kotoko awini nwotwe Kotoko atimi a draw 6 Chelsea a draw 3 Kotoko alusu miensa Chelsea alusu nkro and a clean sheet see abo yan concede no Kotoko atimi anya mako du and afen so emu 9 akọ ediama brekum Chelsea eno enchemu eba goal so ayahye ewa afim no Kotoko and ahye the highest goal ewa league in 24 goals and a Kotoko ahye na wa concede 11 oti free ma na just a plus 13 goals and a sentence so achoke edi ato na tenemu edi ekonanim Chelsea asha 14 goals and one conceded 21 and to also the car minus of 7 and no enchemu a toja ewo ho no monti bibia the kwamu anyama ekoswa the 12th meeting between Kotoko and brekum Chelsea in the league yes Premier League this will be the 12th meeting to Ghana yakaka yon kakransa na the other stories na piece de amawa last game my boy na league na first round no honom and a cratcha your friend say abet amwa e share 80th minute goal edema Kotoko abra yako brekum kotwom 1-0 last season 2 games my boy Kotoko e share Chelsea 1-0 abra Daniel Ajete e ball bi de to atenamo na sabra ne akọ ene Chelsea so aba 1-1 e wo brekuma eno chegam na to atene din kan ena Zakaria Fuseni ene ontimi breaking so eteka edema brekum Chelsea obakai edeti ede kwa che kakra so previously Chelsea etwa Kotoko 2-1 eno amankramo ne mishake mo eto ntra na Kotoko nso Chelsea nei mukwala eteka ba kwa amaye na omoba kumasi etwa 1-0 editia o man no so mukwala kroya ena eboy ye ewo mu enom enchemu by wa match say no ball league no yakase de nyina ma wa ebre ebekọ but the tier and said this is the 12th game yebebo ewo Premier League kwan so no so enchemu head to head no ena ye de atuja e de amount 10 times so ewo mu no but yamfa we piece so ma say so mo ba pie mo kumase no say ye ye tam ye papa players na mo kika mo na ball na mo bo mo nyere mo ho mo ni yie na mo 4 points ni wo fie na away matches no so mon try win bi and for my way dey go home but I see about modern edi nkonim ye ebo good football na bibia no etimi wie nkonim die so e de ema yenatiefo ewo mo and afin so adofo a edi Asante Kotoko echi but any story we story ameye Kotoko wo mo beto striker eno de aba be kan ifia ha Elvis no mayi ni goal kakra amo ahwe story a wunim dada
but the tier and say enra ote say ene players ni bidin airport pay edeba more ebeba nyame di adoma in about 2 days a day enemy among for beshase abobodi ni bebre but coach Karim Zito and afin so nana penkra ene abusianfo eka bie wom no wo mo nyina enim players a wo mo e follow a mo ye ho due diligence I ni ebetu aka say best 2 players ebetu aba be kan wansa na transfer window no nyame eya adwuma tumi abawie ofa kwesi apia wono so awie ne afcon koboye expect say ofa kwesi apia in a couple of days time no obetumi ahiti fie na oba be draw some dwemu a wone nana penkra ene awsoado tompanyimfo awdo a ogya omo akire no ebe meeting chenchereche kese baako na bibia timi atodwa eno eye nkyeremu a ekoso a update awdo obekọ na afi ehu se de nsanso no ebetwa edi egu ewomo na yese transfer of players, that is players are eba be red team num no emu nkomo kakra bekoso na we a updated version of nsama draw a etwa guo ne de de omanima eba no ena omode be ma of akwesi apia na afi nkomodie no wono so atimi abedi line bi na bibia atimi akoso kama wano report ba ko bi a me follow na source we ni mi hwamo da metete ane se ofa Karim Zito me ofa no giro ho na obo no se obo ofa kabute tactics abo se obo dreams like tactics ofa boniye na eyiro ho bon pampe eno enchemu kakra wofa asema kwoti a yesam di tudwa na ese amanfo to board omu nsesie ofa omode mo no ese omuhu a yesre kama de but enso nipa bebrani enya fans ne nko a na eka wo mo se yetwefe abo ansa na yedi nkunim ese wohwem a ye ne karela ye hye wo mo eni bechemfo ya ebechemi ya ena aye esibai timi hye ye a chese ye fa ye ho son but dia kan ya otwefe abo ama nkrofo kra kekere faisa eka to na brom ese na wo brave free te oni ade ofa me ma asam wa ni nyina ene se Eastern Europe wo ba bi agent bi likely so betimi the enei coach Abrasante Kotoko we papa yi waye adwuma Kotoko pen waye Kotoko adwuma pen yenka ne se menka ne se CEO ana se waye adwuma like waye Kotoko panyini da let me say it me pese me wa ni mu ne waye Kotoko panyi da na wone current impanyufo waye Kotoko yi bi edi nkomo offer ohun koma koso a ebia season no se o match se do anim no anya convince a anhwa wadwuma no onto aso ba so ba to aso kran so a ofayere ho me omu de woyo ma obo no enadi no mu de woyo na omunyu ni ye ohun o so pe Guardiola na ye o mentor over mentor ni ye na ye adwuma no mi ehu na omunyu ni na bibia nkoso ntesa ebia ofa season and command mate a German coach, Sweden coach bi, Broni fita coach bi, Eddie Pope. Papa non come on, penina say currently. One also company for a Kotoko di no. A look more, sir. One more and winning local coach bia who be more fast a exit eba. More or less foreign coach. And a one bet me didn't ababe remo Sante Kotoko way. And Tehon kakra met home. Ede ama me offer Zito na mse mediki Zito na fe kran so no mesade ama metiefo a ehwe me live ewo GH Live Studios na yanko anima yansan fa we ma etiefo Kotoko be na otwemienu ni ene ebe ye story say physical trainer yeni physical trainer pau guy a no oboa Kotoko no kasakasa ne niema hodo binti physical trainer no eni hobiem enti yabobe matches base num konenson so a yeni physical trainer even I think a bro na nyamia ne mo try yem players yi wo condition ene yetumrika break akra na ebam no mo ma lose akese amienu bi nkotoa so mansana yakwa appoint physical trainer second round eba be sha sie no please any die ni ahobrase kwan so mo amoka bi ewo mo Asante Kotoko anya professional enough with all due respect na ya appoint physical trainer ton ani die kwan so ene die ton no was ro kakra mo fa nchaye ena no ye de to form but still ano
physical trainer ye ni bi wo Kotoko ye ni bi ehhehya boys na ho nwinwi said that be a loose ba wo man ye blame wo but physicals omo ye no enye physicals enkolai omo pe bibi akosom loose ba ho no de bayan sama kaka che omo nan fofo nsantwefo enti current management please Miss Ramo physical trainer there ene ba bi e training adwusu yi krai kwa amu wokọ adwusoma secondary school omo physical trainer ho PE master so a physical trainer mo fa bi ai wokọ Creseka omo physical trainer or a professional we university mo fa bi ai no ho odin kama and schools cars nom ne ade omo nyina physical trainers so say wo de nya bi kura yempa bi a obetimi abo na bibia akoso amas nom ene ade nyina e wo ho yes Ramo na esa na ya ye bibio professional club like Kotoko yes sisusa ye ni physical trainer eno an se yakwa ne achabo ye ntimi blame coach nkwa da biaza eno an se achabo motumika kakra eno onya physicals o enya physicals yes Ramo a enti so mahwa ye ni team bia no ho odin kobo a ne atwefe yebo so obo ebuga kakra ne boys no eso obia suro so ne na mu bebu obia suro no obia ye yi kakra kakra enti ano so bi kra ka ho bi na injury na lodam a pra na we pra no e ka ho bi because ye kwa ye gripping of yanchamo rondo na abrankofo di from ipo di metals eniaman kitenkiti bi say ne betim dia beat other clubs nketwa no other clubs na aka no omo nyam omo ni gym omo ni hwe omo ni physical trainer ne yanso yakoka omo ne yanso ani bia ene say ekoya na ase aba enti ashramo before ye beba second round we dia yes shramo mo me mfa physical trainer ni bi yes shramo ni die kwan so misi ha ede no esi ho ye ku anim enche ye ena Sante Kotoko announcement say omone le country mineral water assign contract womo ena ye official yen kan say insumafo ana say mineral water for club no ema bibia etodwa kama na yamianim ene no krani enkomo bia eno nso yakwakote ye te ho de ama Sante Kotoko management ene say eso mo hwe eniema ba ko mienu miensa yiye na the owners of the country mineral water nkomodie bi akwakotodwa oba bia GH Life Studios yatumi asobi mu ye from say Summit Industries Limited woma di nkomo yes obi ya adwuma ho akodi nkomo ba bi ene ye ma heads up nko a stories ayede ma ne no more or less a heads up womu bi akodi nkomo ba bi nkomo ni nyina mu no nyamianim no krani mileage akotokode ma wo mu na nhyɛ da nso omo si sa omo si wo fom enti ye de ma story na e besa akyere akire na doban nyamianim no krani Kotoko management momien sorry waka current Kotoko mo na na penkra mo ya adwuma bros mo ne yo na mom wa so adoton kwala na amrante adu achi no aso mo adwuma no na anu adaya e na abaya announcement say that was 13th July and na yeba baya announcement say Asante Kotoko appoint your friend is a marketing and brands manager your friend Charles Kweku Hamon na beto say na ye hu Charles Kweku Hamon no kra mfonyini ye hu ye eda no mo velu mo ka say wa amabi beto say na ye hu no wa anya adwuma na antuma na we de ani die kwan so wo fa se ana wa ko amekasa kakra current marketing ayina da ho kwa na so obi ye Charles Kweku Hamon no yes so a new marketing and brands manager no or why ono akra ye hu ne brand no nti ama ye brands Kotoko no ye hu so eno bi na summit for a complaining producers of the country mineral water for no omo se mileage Kotoko de ma wo mu no eso mu hu ne yie na omo ekọ stadium see e beton le country nso ene ade nko ano na omne belakwa na compete omne awake na compete omne vena na compete omo so sa wodin dada na omo sa na omo na compete Kotoko match sase a e ba sa ye ambush market enti ni nyina mu no e ya ade a nkomo ekoso no enya fe enti Kotoko management si ye wo brands and marketing ho anwan ampa de a omo ntena senya meeting na ye hu se de instanso no ebetumi akọ no aboa ama ene sponsors eba on board a womani aka na omaka na sisi ale country for no womo ani said that ni THB
Woman so report eka ho bi. Nipa o man say this story no. Oka sponsors me no THB in the country. In as much as the country for no a complain in the same way. And a THB so omo ya quite disappointed kakra say crack your friend say need da kon a obunim say ne oka Kotoko mpanyimfo a mokoba ho. Omo say onkuta portfolio bi ade obi report ba to Facebook nom any ade Kotoko management they were expecting say bia enka mo ba issue bi kakra de afa ho ana mo ne mo bekasa kokoam but as at now omo so ni nyina no wo mo antehwe enti THB kind of disappointed kakra say just ya de bakra wo mo say ebi ka ne ade na obi disika from no ne aba na be di kwabrani botoma just nsugu dem a esa na e dia nso na ekoso no enti we nyina ye two sponsors a wo mo di Kotoko chi a wo mo boaye enso ani gie nche da nwie peye enti we the management heads up ena ye de ma mo madaroma mo na mo ka bi ewom mo nsore waka na mo moaye na bibia no entumi enkoso announcement that very same day Emma guy accolade kama you say wawie hwa gamepa enya that is onyina senso ye ka say onu ye corporate and external affairs manager asensu eso agigi adam da bia o ono nso ye hu ni corporate and external affairs adwuma a oye akoto agigi adam ye kan say akoto Richard akoto ono agigi adam guy nso agigi adam enti mo na penkra o na ye adwuma mo na bibia ntimi nkoso ye hu ni ama yie ese post no de ye din so kwa na corporate and external affairs bay data external bay na odi abatim yimu a sponsors eko kwa pai enti ba kwa ye bo ni din kweku hamo no ye hu no da ene ye hu adwuma a woyo marketing manager no wa anya ntum nso a moma ye hu na mompa foforo external when ho marketing director nso a asansu nso a ye hu de ono nso oye ena da bi ono nam ti hu na da bi ano srese no atwene chesa Kotoko no na ese ye nti na penkra we de me se na me se aka biem se wadaroma se nkrofo agina wachi no ese omomoa wo nana but nana wo ye ni papa wo ya de usika se wo hweso ye manhia fikese mani agye kwan a wo fa so manage Kotoko sika se na de manka na meboa fedodo kwan a wo fa so ni nipa relate fedodo nana na mmom wa wo so adotom ranti edi wachi no ese don't know mo born nya ni kan nana we de wo fase kuma me ana meka nti wadama fache me na ehwe se marketing manager ba kono a ebo ni dia beto se ne yenhu no se nana wa anya ntuma mo me mpa foforo asenso no external affairs nya ko bobo bia na odi akire no external dia na akoye ana me hu ni post ni ye so ye external affairs dia manager external affairs and corporate board yo no mfa ho onya asi akoboba no agigi adam na watwene chaese de o na operations manager no na wadaroma we de wadam ani die na obrase kwa so akoa na meka sei Kotoko be yie me pese o liga fi ente sa na fi wa anye a o mbeka se na ba FA Cup ba ko pe no age nipa de be ya samaka nti na wadaroma we de wakoa na meka sakakra me presenting so me ye story sama head stop se na be ye na bibia betumi atumpon de amawo enti THB ani nye o mani nye no so na the next story beba likely say anhwe ya da achi ankwama ne po mo ye mayi na ekosizi yes yento yenye hwe efekwa ewum se mo mile bad o mo ye ntade e hye boys om die training efe le country mineral water sponsor Kotoko no beba stadium beton nso a one bella kwa ne vena na esa beton a ambush market enti where are the marketing experts the gamepa ene legon ene ho ahwa hye mudian no DJ Clinton so no asanso we did the DJ Clinton now we DJ enti so wako school craft with DJ baba ye external affairs de obonyo kwa amar kali nyumda enti zi de na ye koma external manager enti minia senya no na obetuma na person your operations manager kache na no mfa nka ofadaminya ho na monye na external affairs and corporate manager de yen kobo board bia ba saka me yanyi nam enkobi sa ye ko ho ya no agija dam kobi da bi ye shamo money THB any the country maintenance infrastructure mra na marketing enya kono na yentumi nya ska ema club no
na penkran so animunyam ogu so eyo no enye animunyam hye da emfama no yakura anim afe wonsem fufrom Hearts of Folk Bobo Konos goalkeeper Benjamin Asare Mohammed Camara eya sanke Kotoko goalkeeper manokra from Yemre enti die tie nie ena Solomon Agbesi nso eye goalkeeper Emma Hearts of Folk na 3 goalkeepers yi se omo count niema yesisi niema so a afi a ye ba besimi season ba we a Mamelodi Sundowns Ebepam 2 to 3 goalkeepers, more or less 3 goalkeepers in Poe. Dennis Onyango, 40 years goalkeeper, 40-year-old. Ono, omoni nibewe at the end of the season. Jody Jason February, a goalkeeper omoni call loan. Ewo bia a friend say Amazulu. Almost a modern morning share down kind to on the contract bewe ye. Afe goalkeeper yom number 1, Rowan Hayden Williams. Already foreign teams and a penno. Na ebeka goalkeeper Pietres Reginald Pe se bia be 2 kwa ebeka 2. Omo pe goalkeepers na memfa no say 3 countries and na omo de ase omo ni so a omo fish from ehonum. Enya ketua Tanzania womo fish from that market. We a reporter yenua ba ko a okuta transfer markets. App no kese pa no our monitor situations edema edi ato yanim one player agent no awodo di nkomo e na agent ni bi edi ato nanim e na Hearts of Folk nso ye kan Kotoko mu goalkeepers no Ghana omo market anase omo fish bi edi afi marketing ni mu goalkeeping market enti look likely say eney 3 goalkeepers yi mu ba kon ebetimi akwa join Mamelodi Sundowns say ekoye se enye Ghana nkoa na emu other countries come but omo choose Ghana dia yes say ampa omo monitor 3 goalkeepers yi but age a factor enti eno ema no exit Benjamin Asare din edi free omo person be fa obi a nimfio ne broom fie aduasa ekọ nanim so enti Benji ewo 33 years yewo 1992 Mohammed Camara ewo 25 years and afi Solomon Agbesi ewo 25 years Intuition mu na still ano Solomon edin epiemu yie pa enti Camara say in as much as Benjamin Asare Black Star number 1 no Hearts of Folk companyfo nso atekakra nso say enei agents ahodo onya Sundowns nko teams bebre pa Agbesi na sika ne betimi akosoro enti adan no mama Agbesi nkwatena kire abra ne form so kra nso eyo na akọrọ 25 ekoto sori kama ebi Asare kra nso koto a obandi a break akra na akwa bibi oho nti ne nyina mu no ye ka ba betusu se goalkeepers exit door ebetimi atodwa dewa probably at the end of the season enti said the mini apanyi PJ Moze eka ye se Benjamin Asare or consider situation as say na house for the bear no a won bear no Frederick Asare ship there and your uncle join Kotoko no eno e man krofo di PJ Moze atem ye pa but story I see picking na no pay and it say it look more likely say ene Camara the on renew the contract e ma Kotoko obeko teams pen Tanzania teams Ethiopia teams and the Chrome teams and the South Africa teams so ababeka hu bie na goalkeeper Agbesi so ono so teams monitor no and Asare so not teams monitor no ban komodie no apem anko enti ye bi se wo a wo hwe no Solomon Agbesi ene ya wada number 1 ama ha si na Camara nso bekoyi obagi atum se ene course basi ankofa Benjamin Asare emeka Aziz Dari ho no wani beje ho fa dwenkyere eto ase na afia nto aso enko yanim na bibia no enwe pe live ewo GH Live Studios Ghana's number 1 Morafin Donzo quick one Donzo extra works yes say okwa akwa no Kotoko awie normal training awie ni say dey onam a emirikatuo ni ade na ewo Camp Martin Lodge ho ade emre bi na Patrick Asie bi ye bie no wono so ede ne ho agima say Donzo yes say emirika wo die no echendiane speed a walk any adro person onya speed more na for the rem ema bibia no ewie nkonimdie so nti abasobɔ ne ade bo Donzo na ni abre a ne opese otimi yire ne ho na ne makoso no extra work
for yourself. Yedi senior saba biem. Yeba the update aka dewa ni nyina no ebe ma live. Ewo GH Live Studios. Chewadwen to ase in a decro manner. Na yentwa so enko ye na bibia enwi peye. Thank you for watching.